Haka arpu khandai tarik uyayong, ar hajar arpu sau katanat kakuat kakia kaba kmi hapo ka West Khasi Hills District kalayo ban penlong ya kajingelang kaba ar jong kinong tray ka National Health Mission Employee Association of Meghalaya NEAM kabalong kum shibenta ban ya phliu jingmut ya shibun ki kam hakabayadei bat kinong tray. Ya kani kajingelang layo ban penlong hapo Bishops Hall Nongston harangkat kajingedan lang ka DMNHO West Khasi Hills District Dr. E Taryang, Dr. Alistar Lingdo, District President, Kong Iba Gempat, District Vice President, Bat DPM ka West Khasi Hills, Dr. Dondor Nongsteng, District General Secretary, Bat QA ki dekot bat kinongkit kam ka NEAM, lembat kinong tray. Shu hakani ka jingelang, kinong tray ki bahap hapo ka National Health Mission Employee Association, jong ka jela Meghalaya, kilayo ban pensngo shibun ki jing ki ba pher, ki ba kinong tray, ki juya kendo man kapor bat nakalyang jo kinong yalam kila kular bikin chimkia jo kinim handoi ki suong yang tang siu ta kapisa ni hapsia siu kapisa bangim tep ki kita kanim te mentang sni ngakom general secretary jong ka West Khasi Hills ka ong ep kanim kumbang ila prim ka flex kanim ka abbreviation mana ka full form ka National Health Mission Employee Association of Meghalaya kamot baro kinong tray jong ka NHM nila form niya ka association kabala registered house name 2015 how after it opened June 2015 but come into force on 2016 ya kini ka seng ningkong do class seng ya kini ginong kitkam jungi ka khmat kalong ningkong do kadai bakit provide ya common platform kamot kino ki benta ki badai nam ta ka eko snow ne ka jing snow ka jong phi hapo ki kam ki mapitrei jong phi ka snow bapila ban put snow hapo ka association mod hapo jong ganim tekini ki nong trei baro ki bayarap hapo ka NHM ki badan West Khasi Hills shwa bakin ay lagi views lani ki opinion nane kino ki jing snow ki habanya lingba shwa jong ka association but bangi ki association in sa forward ya ki jing snow ki jong phi hakikam ki batrei ba phe jong phi bangin sa forward sa po ka CEC but we will take it forward kumpay ang manager secretary jong ka CEC siya ki person na ni hambang ni NH ki batrei ko NHM ki batrei sa ko hindi ba ang mamani ki batrei batrei taba ki kamtrei sa kaman ki batrei ba na general ke Manila, mga istasyon, ikaw ay lang. Tanang talaga, wala kay kong iba, pati wala kay iba yung nasi, nasi crash ka parking. Parking crash. So, whenever nasunod, sutunan, paling yung fee. Mga iba, makiwan, malating sutunan, makiwan, malating snow, magsisot ba, kandang, kajingatalin. Pagkatapos ay kapag mapaparibod, mag-i-stretch ng West Khasi Hills balik ba? Dalam United. All the doctors, paroki NM, bakit ilala, reduce, ya, kapag sumadya, bakit emergency. West Khasi Hills is the top of all the districts. It's the top. Pag nila,